energije, još fokusa, još snage. B5 probudi sve u sebi. Pozdrav za sve pratioce MMA Respekta, sa mnom je Alija Mešić. Alija, čestitke na pobjedi. Pobedio si legendu borilačkog sporta na Balkanu, Gorana Redića. Kako si zadovoljan? Ja sam dobro sam zadovoljan jer sam saznao da dan prije u pola 2 ujutro da su me pozvali da hoću raditi meč protiv Gorana Redića. Ja sam rekao hoću i to bare knuckle, boks golim šakama, bez prvi put, ali ja sam inače boksam već 10 godina, bavim se amaterskim boksom, ali ovo mi je predivno iskustvo i predobro se osjećam. Goran Redić je stara legenda, ali kako kažu, vrijeme prolazi, tako da svijet ostane na mlađima. Dan pre borbe protiv Gorana Redića, jesi bio uopšte spreman, jesi bio u treningu? Mogu reći da sam bio onako u nekom normalnom treningu, jer ja sam uvijek u treningu nekom, ne mogu sad reći da sam 100% spreman, ali uvijek sam u tom treningu, svaki dan nešto treniram, barem malo nešto. Barem kako se kaže, 100 sklekova uradim ako ništa. Tako da bio sam na nekoj 60-70% spreman, ali ovo je bare knuckle, tako da ovo je bare knuckle, prvi put sa 21 godinu, previše sam zadovoljan, pazio sam jer to je boks golim šakama, jedan udarac je gotovo, pa sam malo i pazio, možda borba nije bila zanimljiva, ali ja sam zadovoljan da sam, mogu reći, bez jednog udarca u glavu pobjedio meč, takvu legendu sporta, MMA, boksa i tako. A najbitnije je da nema nekih povreda. Nema, šake su dobro, tako da nema ništa. Bukvalno može borba odmah za 7 dana, a? A može odmah, sutra već krećemo, u ponedjeljak već krećemo trenirati, tako da Kakav ti je sad plan, hoćeš da nastaviš da radiš bare knuckle? Nastavit ću da radim profesionalni boks, to mi je cilj neki, a bare knuckle ću uzeti kao neku vrstu dodatnog sporta i hobija, pa ćemo vidjeti, zavisi sve do para i zavisi do para, zavisi do love, a boks je moja ljubav, klasični boks i želim u tome da se krećem, a ovo ćemo vidjeti kako ide, sad smo pobjedili, idemo dalje. Kako ti se sviđa Golden Fight organizacija? Pa meni je okej, dobra je organizacija, vidjet ćemo kako će nas platiti, da li ćemo biti zadovoljni ili nećemo, ali što se svega tiče, ispoštovali su nas na maks, sve je bilo dogovoreno 24 sata, tako da i moram se zahvaliti što su baš mene odabrali da budem predzadnja borba večer i ne znam. Uglavnom, okej, ali moram prije još nešto... Kome posvećuješ ovu pobjedu za kraj? Svom timu, brate. Svom timu koji bez njih bi moglo ovo ništa biti. Ne bi ni došlo do ovog Golden Fighta, ne bi niko je ni znao. Jer sam, brate, samo jedan Bosanac koji dolazi, ali volim i Bosnu svoju i Tuzlu, rodni grad, tako pozdravljam Tuzlu, pozdravljam Bosnu. Ali pobjedu posvećujem Panči, Džimu, Pula, Hrvatska i svojoj ekipi redarima u Puli. Posjećujem ovu pobjedu što su me bodrili sa posla i vidimo se sljedeći vikend u klubu, brate. Ništa, brate, hvala ti na intervju, sve čestitke. Ljudi, ovo je bio Alija Mešić, zapratite Aliju, zapratite MMA Respekt, a mi se vidimo uskoro.